niya naman bayong Starbucks kening malapit City Hall. Kaya rin mong mag-shopping keng Marky Mall, kape-kapeta mo pa keni tol. Kaya kami gaganakain na kaman ma-deadball. Maski i-upgrade meng 20 ing in-order mong tol. Tara na lungubta na para maka-order na. Uling bisana akong lukulok at magpainawa. Dakal sasabi at pakakamaldaing kapeda. Yata balo ing lasa na basta-basta. Keng 3-in-1 may pukumpara. Bala mo kinumparaming babi at baka. Pareho lang karni pero pareho lasa. Masanting kening kilubda, kalubmo, deng staff, makasmile la pa. Okay kami mo kasi tambing na keng 5. Deng anak siguradong emu drinks ing order da. Nandin la pa kasi bisang magmerienda. Syempre naning gawin tamo nung pagbigyan la. Nanano tapa o tapa magpila. Deng adwang boys chuno babo karino mo manaya. Unyay nga 2,000 may laso ya. Para mo ing branch da content miya. Syempre ayos mo naman. Ulingi kami naman ing mangan. Eta naman tapasayang nan. Uling nga sabi kong manyaman. Ing lasa na na siguro dapat pang pisabihan. Iko pa. Siguradong balo yun na yun. King video akakit yun naman. Ing in-order ming kape at pamangan. Overall maswelo na ako man. Lalo na cafe latte yung kakong inuman. Ngayon nung bisa kong tumambay mo naman, kini kong babo, bakong mi preskuan. Hanggang na kining kaya katamang kwentuhan, ing pa mag-follow, yu kakalingwan.